kakak. Buah kakak. Nih kakak terima ya. Kakak terima ya, iya. Kakak Niki. Kakak Niki. Teniki, Ami, boleh dong sekali cepet-cepet. Sudah, nah. Bisa permisi dulu ini kopi boleh satu. Bu, outfit bu. Oh bentar ya, siap-siap dulu. Medicine dulu. Tadi nggak di depan gua. Pengen tutup ya? Ya jangan. Pengen tutup ya? Apa? Kita berantem aja gimana? Buka dulu boleh ibu? Boleh bu, sedikit ibu. Cepet-cepet dikit. Dua, pose. Yes, yes, lagi yes, yes. Lagi. Ya, ya. Bye bu. Ami. Hah? Datang lagi di sebelah sama Bu Duyung. Oh, bunda ada nggak? Ada semua bu kumpul. Ya kita akan bakar pengadilan ini. Nanti. Ya di sebelah dia. Ya. Ami, saksi gimana Ami? Berapa saksi Ami? Bepom gimana Ami? Iya. Mau dari saksi. Ami cantik banget sih Ami, ya Allah. Iya Ami. Guys, wawancaranya guys. Jakarta macet ya.